Kapitan Enteng! Agpakalaing kagay, ma! Ay, kasanda ko, ma. Hindi tagbugbugan, Talog ka lang! Ngam ko naman asino ka akalayan! Sige, kakata! Lugubantay tayo tayo akwarong natin lalayang at Kasanda ko, Kwarog! Kwarog! Agreeing ka! Kwarog! Nakariingat ang kan. Agmulagat ka apay nga ron nakakidem ka no nakariing ka ako nam. Ang kan. Diyak may mulagat dagiti mata. Ay wunan niya. Limtag dagiti matang. Ay na. Kasla marpuog to'y pusok. Gapo iti makikita't alagamita kaanakan. Binugbugdak mata. Win! Amok dayta kaanakan. Di kagdanag. Tapi natiliw kon dagiti nang bugbugken ka. Tiprong dagijay. Yaman na kang ka. Sige. Agpaimbag ka. Agpapigsa ka kaanakan. Unang ka. Ngam kaslama butang ako nga agrondaan ka. Ay saan kaanakan? Make that incident as a challenge to you. Pagbalinam akarit dayta kaanakan. Ang ka. Kunak namataya ka. Ay saan pa? Kaanakan. Di mo pa'y gasak ti matay. Believe me, dapay mission mo dito'y lubang. Kang runaan dito'y barangay kabildatan. So adi ka pa'y matay. Agbiag ka pa'y iti adu atawan. Ang ka. Mabisina. Anyat kayat mo akanan aya, kaanakan. Ibagamlaeng tagatangag amin akayat mo. Ibagamon. Lechong baboy ti kayat ko akanan ang ka. Pizza. Sopa. Ice cream. Kandat to mapay. Ikan 2 kilo agripes pay kaya. Kanti, kan makapangpanganak iti. Sus! Kabailam akanan amin dagita. Awan angkan. Ay sus! Adu unay kaanakan. Bumtak ti tiyan mo, no mapuno unay. So nga inayad laeng ti panangan mo kaanakan. Supaw pa'y laeng ti kanam, wan. Igatangan ka. Made, no mabiglaan ka, kwaraw. Anya nga mentar aramidan dagiti daduma at tanod enteng. No kumata adda ti kadwa ni Kwarog anagronda iti daydi arabi Adda kumanang tulong kan kuana kat saan da abinugbog. Ay. Wen garod. Napanan ngamin dagiti daduma at tanod. Bagbagaam ngamin ida No kasapulan nga ungtam ida, aramidam. Inungtak nga rod ida, banang. Pinitik ko pa'y dagiti laplapayag daa. Ngam adamot amin rasunda. Ni tanod isaganay, napan ka no nagpapukes akas la soldadaw. Nimit tanod randay, napan ka no nagpakulaw. Nimit tanod dantay, napan ka no nagpariband. Kat nimit tanod Ferdinand, napan ka no nagpakukaw. Anya! Ay, narabaw arason dagita. Ay, naglawat ti bakra nga pagalaan iti rason. Isumit ti kunada, dungaw. Ay, katong tam amin ida Disiplinaam ida. Ay, wen, di kagdanag.
Mang panunutak iti na pintas awagas. Tapno madisiplina ak dagiti barangay tanods ka. I can handle it and I can manage it. Dungaw. Harap sa kanan. Na! Harap sa kanan ka na. Harap sa kaliwa. Na! Sige. Kaliwa. Harap sa kaliwa. Na! Kaliwa. Harap sa kaliwa. Na! Anggal! Harap sa kaliwa. Na! Anggal! Ay, maulaw kami na. Puro kaliwa mo di magbagayaw. Ay, sige. Baliwag. Harap sa taas. Na! Harap sa baba. Na! Harap sa likod. Harap! Ay, anggal! Anyat ipapaaramid mo aya kada kami at anod mo. Just follow me. Kasapulan nyo ti kastay. Tapno ma-exercise ti bagiyaw. Nagruna kadagiti buksitan. Da kayo adakkel ti tiyan na. Pabasitin nyo ti buksit nyo. Tapno makataray kayo no ada inkwentro. Ag-training kayo. Iti oray sumagmamanula ingal daw. Tapno ma-exercise kayo. Agsanay kayo ngagtaray. Kan siyempre, masapul ang makaadal kayo iti self-defense. Understood? Kapitan! Come on, Kwarog. Agpatukar kan, tarugyan tayong tagsala. Ay, wala. Tapno mapunat ti sikat yaw. Tapno agbalit ang flexible. Tapno lumukay dagiti nakakukot nga urat yaw. Sige, agsala kayo. Sala. Sige! Sala ka katwa! Uray kumporme nga step di dan. Basta mabenat na iti urat tayo. Sige! Datang danak ang mangisuro kada kayo iti self-defense, Kwarog. Ha? Asin na, angkal? Taga-ijay ili. Masapul ang makasuro kayo. Tapno saan da kayo alaklakain dagiti istambay alukulukaw. Ay kaya't ko day ta, angkal. Ha? Win, masapul asurwan nyo ti agbakek, ag sidekick, ag frontkick, ken ag roundkick. Ay, sige, angkal. Ha? Asino ti kadwa, angkal? Da kayo atanod Amin kayo atanod, Kwarog. Ay, sige, angkal. Kaya't ko day ta. Tano addan tumanan mang dangran kanya. Addan pang laban ko, angkal. Wala. Pusi-pusim to titingid kasapulan data. Nangro na kada kayo atanod. Tapno saan da kayo abas na bugbugan latan. Enteng exclusive laeng para kadagiti tanod dayta Aywan banang dunga. Amangan nooray dagiti istambay kat isuro yung ag self-defense. Dagiti oreng. Ay saan? Iti anya kumaagapungay. Para laeng kadagiti tanod daytay. Dungaw. Sige. Nasaya at mat na panunot mo dayta, inteng. No idi pay lakuma, di saan kuma anabugbog ni Kwarog. Uwan nga rod nadili nga minti utek ko nagpanunot. Na traffic dungaw. Nadili nga minti sweldaw. So apati utek ka. Nakidildili mo din. Ibagam na sumali tatuyang. Anya, kat parang Samuel na kada kayo alalaki day taas self-defense. Pati babae, mabalin. Kunamot ni Kapitan para kanulaang kadagiti tanod day di isuro da self-defense. Nagkunamot. Mabalin ka na tayo. Bayam, tasakto ti makisarita ni Inteng. Hey, pakitamlay ti violet a kwarta day umanugutan tuyang. Anya!
Agbayad kami, pare. Mano ti bayadan mi iti may sangal daw, aya? Ay, Ibagam, basta makasuro kami kanito yang may love ka, iti self-defense. kwa. Mayat kida pagkwartaan day taa, pare. Agsingir kay ti bayad dagiti kayat na ti agsuraw. Uwinan niya. Dua kami kanito yang. Mano ti may saldaw? Kwa. 200 latan ti per head. Sige. Mangayab ka kit di pa iti sa bali, Tapno ado ti masingir mo, pare. Kwa. When. I know that. Di nagdiktaran paray. Taamok dar aramidag. I know what to do. Sakbayan na ibagam data. Napanunod kun. Sige nga ron. Ibagam no kaano ti panagrugi may. Tapno may saganaan may, pare, Enteng. Okay. Sige. Ibagak to, pare. Mabalin kami matababakit aya, Kapitan. Ay katwan kagawan. Apay kit din asaan niya. Kasapulan nyo data. Taadon ti agrara ira aripis ita. Pangsalak ni Biyo iti pagbagiyo mat anya mat ti makunam ngay ditay, marituyang. Ayun Kapitan. Uray bakit tan marikwanang. Adamat latadayaw tanas kun asalak ni ka. San aya? Ay katuan Mare. Uray bakit tan. Babae talata. Babae kayo lata. So ang mangawis kayo pa iti daduma ang mayat nga gadal iti self-defense. Tapno adu tayo. May mayat no adu, tanaragragsak. Ang pangaasiyo di ibagbagakin ni Banang Dungaw. Secret tayo laang. Apay aya, Kapitan. Ay basta, di ibagbaga. Basta secret tayo unlay. Naawatan nyo. One, Kapitan! Heights! Yeah! Heights! Ay, break time. Break time, ay. Break time ka daw. Break time ka. Nalaing tayon. Nakasurwak mabasitan. Oray siya! Nalaing ako na dumanog kan kumugtar. Uray siya mata! No adamang buli kanya agsagana. Porsengak te olo na. Kamusta kayo, guys? Ay, nembag nga oras mo, Kapitan. Same to you. Ada problema, guys. Impanggi na ti instructor, ti bayad na nga gisuro iti self-defense. So nga ipangatok matisingir ko kada kayaw. Manumanan nga'y, Kapitan. Uri ipangatok laing iti 50. Imbes 200, 250 itan. Nagninan! Talaga kasta, paray. Sa nabali lumalaing kayo niya agkaratay. Basit la data 50 ang mainayon, guys. Ay na, saanan ti bayad, Ninong? Kas kalasab sa bali. Ninong ka nga rod, di libre. Day takit ti kay kayat ko ka. Baraw, saan ka imot? Isuasi ka, ti inayabak nga gisuro iti self-defense kadag iti tanods ka. Tamok analaing ka, nagtair ka pa'y baraw. Thank you, Ninong. Ay na. Nagbanglo ka pa'y. Nagbanglo tiling mo. Thank you, Ninong. Jak ngamin malipatan ti kinasingpit yu kanyak idibasitak pa'y, Ninong. Kanayon dak nga igatangan iti tinapay. Aywan igat-gatangan ka pa'y iti paboritom alulipap. Kas kada barbidal. Ay, robot ko na kuma. Nasingpitak at talagakin ka, iday baraw. Alaim day tayo. Uri igatang mo laing iti ice water. Dita malabasam nga istor. 20 pesos dito. Ay, saanin, Ninong? Tulong kon dito'y barangay yu ti aramidak, Ninong. Jak kayat ti agpabayad. Kat, kumusta ti panagsursuro yo, Kwarog? Ado ti nasuro yo a self-defense? Adon aantay. Kalkal pas launay iti kalman. Nasayaat.
Ay kat agtitinulong kayo nga rod atanod Agsisinakit kayo, no adamang dangran kada kayo. Ay, wan antay. Saan kami amabutang kadagiti ti Brown? Makaramanda kada kami no saan da paanawa antay? Sige nga rod. Ngamnay, pang self-defense lang dayta Saan apang karit iti uray asino, kwarog? Wan antay. Marikuanang, pautangan nakman iti soy, sukaken paminta. Ay, adun ti utang yaw. Agbayad kayo pa'y matasa kay pautangan manan. Anya kamutin, nakaimimot ka, Marikuanang. Ay, nasa na ka na imot. No mo yung tagbayad, mangtudak Pautangan na kunusan! Hay ka! Na. Posisyonan ka ni ti karatay! Na, apay, siyak ti butbut ngam. Mabit lang, tarumwarak dito istor ka. Nagposisyon ka, nagposisyon, akmat. Sige! Sige! Sikati umuna, tumira, kwanang! Sikante mo na, tapasarunwan ka, tuyang! Ipakat mo tinadal mo, ipakat ko magtinadal ko iti self-defense! Sige! Dahito iti parakan ka! Hay ka! Nasipaw ko ti sakam! Iswatiri-tirak day-day! Anday! Sige! Lumaban ka! Ipakat mo, tinadal mo, tuyang! Agyaman akbadan! Insalbarnak! Sige! Pumanaw ka dita! Kamawilak dito! Agbuya ka lang! Hay! Ay! Kuliman! Ay! Kwarog! Ay, kwarog! Ingka ganawa ijay tersena ni Marikuanang. Aglalaban da! Nay, asino antay? Da pari badong, Marikuanang kan Marituyang. Anya? Ay, saus? Impakat da nga rudan ati inadalda. Anya! Anya nga inadalda, kwarog. Jay inadalda apang self-defense antay. Anya! Makitam ti bunga ti aramid mo, inteng? Kwa. Kitam! Kunam adagiti lang tanod ti isuruyo nga ag self-defense. Angam anya ti inaramid mo, Nagayab ka iti sabale, tapno adala masingir mo. Kwa, ajay. Pagpambar mo, pagbayad mo ijay trainor. Angam libre mo't gayam ti serbisyo na. Kita ti bunga ti aramid mo, Ay, naglalaban dan! Basit la saan daan nagkikin na awatan, nagkikin narit dan. Kwa, basol ko ayaman. Ay, wana! Basol mo! Sino pa'y kumatakim basol? No saan asika? Ala, si Katimapan aganawa! Gakwarog, Ay, si Katimapan! May sa... Dua! Wen dungaw! Mapada ko! Teres, nalipatan yon ti mabalin nga ibunga ter aramidan nyo. Anya nga ita, dida kayon ti mapasubong nga ganawa. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Dawanin ang liabi da tayo, anay. Kapitan Inteng. Kapitan Inteng. Anya nga itan aramidam di tatuyang. Agtugtugaw. Aldawan. Amok Kahit agluto kan sikan Da. No mabising ka, sikat agluta. Anya. Naglaing kan nga gibaon.
Ay, no kastamot lain. Awan nga ro din timangmangan. Ay, sanak pa'y matama bisain. Ay, jakmet kaya taglutaw. Ay, na. Nalpas kan anangan, Inteng. Timakder kamatan adagos. Siyempre, nabsugak gaya mo. Agad Mapanak agpalpa. na uray agin naulaang kumamot ti aramidam. Trabaho ti babae na ita. Anya. Nagmayatan nga, tagpariir di ta sirok ti mangga. No kastoy anabsug ka. Sige. Ay, Inteng! Inteng! Ay, una yan, di mo pa'y amumat ti tumulong ka dagiti trabaho diti unag ti balay. Oh, siyak amin ti agtrab-trabaho! Nay, pare. Nagmayat mo ti pa nagililad mo dito sirok ti mangga. Nabsugak ngamin kahit paray. Madlaw nga ron takalkalpas mo anangan tanay. Aging ingat ka pa. Kukod ko naman paray. Na, si Kamay, di mo pa'y damagan nung nanganakaw. Wano saan pa'y? Apay paray, nangan kakaday. Ay, saan pa'y nga ron, pare? Ay na, mabisina kaon. Na, apay ngay pare. Kasanaw, nagsadot mat nito yang kong aglutaw. Yay. Sakit din tibaon na. Ay, saan ang mabalin paray? Babae, tirumpeng nga aglutaw. May tama ka, pare. Yay. Iso nga umayak nga ro din ang makipangan di tabalayaw, pare. Na, adan sapay kat nabati iji kusina may atul-tulang tikukod paray. Ay, kastaya. Ay, inakman nga ron, pare. Basta da sa baon na, mayatan. Ay, una yan dagijay nga agasawa, marikwanang. Awan sa mo ti aglut-luton kadakwada. Da pari badong kan marituyang, Maray. Wan. Pagkunaam nga awan. Kasano, imay nakipangan ni pari badong ijay balay. Anya, Kunana nga awan kano tinagluto. naa. Katno imay mat nakipangan ni marituyang dito'y balay. Anya. Kunana, anagsadot kano ni pari badong. Di na kano maibaon, maribanang. Ay, madin sa tikas jaya mapaspasamak kadagiti agasawa. Ay na, kasanudan nga ingarod nga agbyag, no kasjay taramid da. Anggan, nay, mulmulag hatam madlatan day ta indasar ni ante asidaan tayo amanaw. Agpampanunutak nga raw. Anya ti pampanunutom aya, tatulungan kan amang panunutangkal. Pampanunutak, no padigwak ni pari badang, wino saan. Day talaang? Katuan, makapagurigor matag panunot. Panunutom ba'y ayamat ti kasta? Ay, siyempre, padigwamon aangkal. Wanaan niya, naglaing kanya agpanunot. Imala ka kanya, kwaraw. Siyempre mata, mala, mangantayo nga ro dun aangkal. Ay, aguray ka pa'y. Nagalistukan. Anya pa'y ti aramidom aya. Agpanunot tapay Nay, anya manon ti panunutan? Panunutak no anya aparte ti manok ti padigokin ni pari badang. Nagla ka? Na, anya ngay nga raw. Karay-kay. Ulo. Na, Payak. na, Nagla ka ko nagtumay. jay ngay dut-dut na. Hindi na, inka nga ron padigwanan. Siyak? Kitwan na, alagan mo't asak ti ibaon mo, kit sak ti angkel mo ang nagdaar. Kapitan, ibaon mo kidain. Ay, ayaw na niya. Mala, siya kung ti mapan agpadigaw. Oy, tuyang.
Di mo aya mangingadat ang tok-tok-tok. Awan na ngagaw. At dangarod ang tok-tok-tok. Awan nga rod tinangagaw. Tatabadang! Na, di ko araw. Si kamat gayam ti masapul na. Ay, yung kalukatan. Tanay, nakahiladak. Masadotak a bumangaon. Nanato yan! Yung kalukatanan, tas katay ayaban na. Sikan ah. Ay, di orawan mangilok-lukat. Nay, pwede tawid mo anak kamanlukaw, Chayp. Karne ti manaw. Ipadigok ko makadatataba kan nanato yan. Ha? Nay, apa nga kasla isublim mait. Kat no awan dan samot iti balay ta. Pag kuna mait. Awan mat mangilukluk at itiri daw ta. Namin ano ka nagtuktaw. Apa yung isublim pa lang nga pulutanin tayo na. Ayaw na niya. Wan, Chayp. Idisum di talamisaan, tapulutanin tayo. Huwan man langan. Mayat tinapanunot mo Ay na, masurunak. Nagsadaut. Nay, sino ti pakasuro nam pari badong? Dadya tuyang nagsadaut. Ay na, agpin-pin na to doon kayon sa manain. Kasanaw, naglaing nga gibaon. Kano'y may nikwarog di tabalayo itay. Un nga raw, tok-tok at tok-tok. Na, padigwan na kayo kumaparay. Anya, kasta ka day. Wan, gaputa di yung matlinukatan tiri daw yaw. Insublinan aja ipadigo na kumakada kayo. Ay, sus! Nagsayang ay. Ay sayang talaga. Narigat nga mentag pin-pin na to doon. Pinadigwan ni kumparim abadaw. Ay, wan, nakaasimait. Anya akaasi nga ibagbagam. Saan ka no amang manganain? Ay, wen tagpimpin na tudundan ka ni Marituyang. Jakmat kayat amatay tibisin ati kumparay. Bagbagam kit di ida nga agbalbaliw dan. Ay, saan amabalin ti kasta nga aramiden da? Imbagman, Mare. Tay may kagimatang iti bagasyo kan ni pari badong. Kasanaw kat napanmat nakipangan kin ni Kapitan. Kat di ka mangamin nagluto, Mare. Ay, maumaak. Siyakmat laminag. Agsarita kayo ngamin itinasayaan. Marituyang. Ay namaray, nagsadot ni Badong. Kauray si Kamay. Agpada kayon asadot. Dayto'y lutuan, kanaklaang. Day tapay timadikan ka. Kanya-kanya kayon nga gasawa. Kabailan namot siguro ti agbiaga, nga oray awana. No kasta, umay ka manan makipangan, paray. Ay, total agkumpari tamay. Kat no pinadigwan ka iti karni ti manawag. Marurudak nga raw. Taapay manain. Kasano nga min paray, saan mo't anak adanon kanyak dyan patigaw. Anya? Ay. So siguro ngagtok-tok-tok ni Kwarog iti balay. Ang awan tinangilukat iti ridaw. Unay kayon. Ibabaon nak nito yang ko. Masadotak mo't abumagaon. Nalabas kayo mat. Nalabos nga rin na dyan ato yang paray. Kasano nga ngagbiag kayaw no kasta kayaw. Nito yang ko at ibang iba gamit ni kasta parinteng. Saan asyak? Nakitam ni Badong ko, Maray? Wan, nakita Marituyang. Apay, saan man na nagawid aya? Ay, saan nga raw? Nagturong mo't di tabalay ni Kwarog itay. Tila papanandan. Kasano aya kat awam mo ngamin makan di tabalay yaw? Imbaga na day ta, Maray. Apay ngamin aya adi kagluto, Maray. Agluto para kanyak laeng, Maray. Para kada kayo kumaadwa, Ay na, nagsadot mo't nga main. Di na kayat ti maibaon apulaos.
Mita, pampanawan na kan. Dikit di mabain ang makipangpangan iti sa bali a balay. Biro ka lang araw no kastasan nga agawid. Kasano, awan ti agpastor kadagiti nuang ken kalding may. Agad kasano ngayon marituyang no isukat na kan ni pare Badong. Ay, daytat idinar aramiden maray. Ha! Ireklamo kin ni Kapitan. Warog, mayat gayam tagyan dito'y balay mo Ngay, apay anak ko namday tatata. Ay, malaksid nga ado ti tarakin mo apataw. Ado pa'y ti tarakin mo amanaw. Ay kompleto pa'y atata. Uray marunggay kan papaya paglaw. Ay, Ay, amom ko araw. Sa balin ti panagrik na kita. Nay, anya nga iti panagrik na mi tatata. Ay, ka feeling baro akmutin Kasla kanya. Wan ako araw. Nay, mayat man nga rod no kas tatata. Talaga mayat Iso nga dati na panunot ko kwaraw. Ay, mapan ko alaan dagiti badbadok ije balay may. Ay, may mayat man na. Wan tapno oray rin na biita mapan ag-checks. Ayaw tata. Inta ag video okay, ijay ilay. Nasaya at mat na nakalagip kang agawid, Badong. Excuse me. Umay ko lang alaan dagiti badbadok. Anya? Sana kung nga agyan di tao Agnaida ko ni balay ni kwaraw. Tapay. Siyempre tayo ti panagrik na ket baruak no dak ijay. Kasta. Wala. Awan tituyang amang ibaon-baon ka na mangiw-ngiwat kanya. Sana mabalin data. Ireklamo ka. Ay, di oray pagreklamo kay ti amin na kurtay. Basta, agnaid akong ijayan ni kwaraw. Pilyaw! Kasano ngay paray? Ket ireklamo na kamatan ni Tuyang. Di lang mabain kit di Di kagsaw iti kasta, Badong. Kasangsangutan ni Kapitan. Saan tayon apaatid dugin pa iti saritaan? Ay, nituyang ko tiong tampare. Sana siyak. Iso ti ungtam, Kapitan. Tanay, sabalin ti pagawidan na. Mapanpay kat ag-chikson Iso tiong tam, kumpare. Na. Naglangag pa to down. Pat! Stop it! Na. Agtal na kayo man. Basol yung matlaing adwa day tayo. Ay, pare, mabit lang. Apa nga akasta ka? Kastoy! Dinggandak nga min ti agasawa, agtintin nulaw. Saan kat nga agpinpin na to down? Nangig mo tuyang, tulungan na kanaw. Saan ka apato down? Nangag mo, Malt. Uray sika, tulungan nak, Malt. Agawid kayon. Kahit ornosin niya ti bagbagiyaw. Lakay kan bakit kayon? Di yu pa'y maornos ti bagbagiyo Nituyang Sika kit di Ay, pare, intay. Intayin to kadakwarog ijay video kyan, Wan. Nangag ko timbagam. Tila ibagbagamat pare. Da. Di nakman sulsulisugan dita. Kaya't mo nga reklamo nakmat ni Bana. Yay! Ay, tatabadong kananatoyang. Agtinunus kayo nga agasawa. Tapno maliklikan dagiti adu aririk ken reklamo adumanon pa yan ken ni Kapitan. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Dawanin ang labi da tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.